Impamvu gufungurwa kwa Kabuga Felicien kuri kure nk'ukwezi. Umuryango wa Kabuga Felicien ukurikiranyweho uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 uracyatsimbaraye usaba ko yafungurwa by'agateganyo akohereza mu Bufaransa kuko n'ubundi ngo niho yahoze yibera. Ku rundi ruhande turaza gusanga aho Korea ya Ruguru ngo iri guta muri yombi ndetse ikanahanisha igihano cy'urupfu abari kugaragara yuko bifuza kureba ndetse banareba ngo filime z'ibihugu byo mu mahanga cyane cyane ngo ibihugu byo mu majyaruguru bigaragara mu muryango wa ONU cyangwa se wa UN, ngo abanyakoreya abaturage bo muri Korea ya Ruguru uko byaba bimeze kose ngo bifuza cyangwa se abagaragaraho ko bari kwifuza kureba izi filime zo mu bihugu by'amajyaruguru mu muryango wa ONU ndetse n'abandi babishyize mu bikorwa ngo bari gupfa ku bwinshi abandi bagatabwa muri yombi. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe ikiganiro nimenya byose gica ku Vumbuzi Show. Jya ukibagezaho ndi Ken Chris kankwibutse wowe waba utarakora subscribe kuba wayikora maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Nikaze. Reka ntangirane n'iyi nkuru ya Kabuga aho bivuga yuko ngo gufungurwa kwiwe nubwo umuryango wiwe ubyifuza ngo biri kure nk'ukwezi, ngo bitewe nuko ibihugu byose cyane cyane ibihugu byo mu Burayi ngo hafi ya byose byamwanze, ngo ahubwo amahitamo asigaranye namwe ni ukwerekezwa mu Rwanda kandi nawe ngo kwerekera mu Rwanda ntabikozwa. Nikaze. Umuhungu we witwa Donatien Kabuga avuga ko kumwohereza mu Bufaransa ari byo byaba birimo gushyira mu gaciro kuko aricyo gihugu kirimo abana be bashobora kumwitaho. Ati igishyize mu gaciro nuko umubyeyi bamujyana mu gihugu kirimo abana be bakamwitaho dore ko akeneye gufatwa neza. Ubufaransa nicyo gihugu yabagamo yihishe ubutabera kugeza 2020 ubwo yafatwaga n'abashinzwe umutekano. Iki gihugu cyamwohereje muri kasho n'umuryango w'abibumbye irahe mu Buholande kugira ngo aburanishwe. Muri 2023 urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarirankiko mpanabyaha rwafashe umwanzuro wo guhagarika umuburanisha rusobanura ko adafite ubushobozi bwo kuburana kubera uburwayi. Uwo ni Kabuga Felicien. Abacamanza b'uru rwego ruyoborwa n'umucamanza Graciela Gatti Santana banzuye ko Kabuga azafungurwa by'agateganyo mu gihe yabona igihugu cyemera kumwakira nawe akemera kukijyamo. U Rwanda rwemeye kwakira Kabuga runasezeranya uru rwego ko ruzubahiriza uburenganzira bwe bwose, ariko kugeza ubu we abanyamategeko be n'abo mu muryango we ntibemera ko yoherezwa i Kigali. Gufungurwa se ngo biri kure nk'ukwezi koko nk'uko bivugwa. Ubushinjacyaha bwa RMCT tariki ya 9 Nzeri 2025 kagaragaje ko igihugu cyose cy'Iburayi Kabuga yifuje kujyamo byamwanze, bityo ko kumwohereza mu Rwanda ariyo mahitamo yonyine asigaye. Ubushinjacyaha buyobowe na Serge Bramets bwibukije abacamanza bo muri RMCT ni rwa rukiko nshinjabyaha rwo mwirahe n'ubundi mu Buholande ko n'Ubuholande buherereyemo kasho ya ONU bwarahiye ko butazemera ko Kabuga afungurwa ngo abe ku butaka bwabo. Muri Gicurasi 2025 ingingo yo kurekura Kabuga by'agateganyo yagiweho impaka muri IRMCT. Umucamanza Carmel Agius yasobanuye ko kumufungura bitakoroha. Uyu mucamanza yagize ati nubwo ubwunganizi bukora ibishoboka kugira ngo abe yafungurwa by'agateganyo, ntituzi igihe azafungurirwa kugeza mu minsi mike iri imbere. Urugereko rwa mbere rw'iremezo ruremeza ko kumurekura by'agateganyo bitoroshye muri iki gihe.
tariki ya 9 Nzeri 2025 ubwo nejo bundi inteko y'abacamanza batatu ba RMCT iyobowe na Ian Banom yasuzumye icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo kumwohereza mu Rwanda ariko ntiratanga umwanzuro. Muri Gicurasi umucamanza Agius yari yagaragaje ko mu gihe Kabuga n'abanyamategeko be batemera ko yoherezwa mu Rwanda, IRMCT idafite ububasha bwo gutegeka ko yoherezwayo. Kwanga kujya mu Rwanda kwa Kabuga kwangwa n'Ubuholande n'ibindi bihugu byaba iby'Uburayi n'ahandi bigaragaza ko kumufungura by'agateganyo bikiri kure nk'ukwezi. Ati ibi ngibi bizashoboka cyane kandi bizihuta niba habonetse igihugu byibuze kimwe cyo mu Burayi cyemeye kuba cyamwakira, kuko igihugu cy'u Rwanda nicyo cyonyine ku isi cyemeye kumwakira, mu gihe we ndetse n'abunganizi be banzuye yuko atagomba kwerekezwa i Kigali. Ubwo ngubwo aracyari muri kasho ahafungiwe. Ati Kabuga ntashaka koherezwa mu Rwanda n'ibihugu yifuza kujyamo ntibimushaka. Ngayo amakuru ajyanye na Kabuga. Nguko kuburanishwa kwe byabaye ingorabahizi bitewe n'uko ngo hagaragaye ikibazo cy'uburwayi, nyamara nyuma y'uko byanze bivugwa y'uko yashatse byibuze kuba afunguwe by'agateganyo akoherezwa muri kimwe mu gihugu cy'i Burayi, ariko umuhungu we n'ubundi Gracie Kabuga ngo avuga yuko Donatien Kabuga avuga yuko yakwerekezwa mu Bufaransa, dore ko ngo ariho yahoze ari naho yari yarihishe ngo ubugenzacyaha ndetse na leta y'u Rwanda mpanabyaha kugira ngo n'ubundi abe ariho yihishe kubera ko ariho asanzwe amenyereye. Ariko bigaragazwa yuko nta gihugu na kimwe ngo cyo mu Burayi cyemeye kumwakira usibye u Rwanda. N'ubundi rwavuze ruti niba mwanze kuba mumucumbikiye aba ari ku butaka bwanyu, twebwe turemeye nta kibazo, nabyemera afungurwe aze abari mu Rwanda. Ariko ubushinjacyaha ndetse n'abunganizi biwe n'abahungu biwe nawe ubwe baravuga bati oya, ntago yakwerekezwa i Kigali, ibi ngibi ntago bishoboka. Reka twirebere hamwe twigira mu mahanga nanone, aho Koreya ya Ruguru ngo iri guta muri yombi ndetse ikanahanisha bamwe igihano cy'urupfu ku bagerageza ndetse n'abareba filime zo mu mahanga, cyane cyane ngo z'ibihugu byo mu muryango wa Loni. Raporo nshya y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Office yagaragaje ko leta ya Koreya ya Ruguru ikomeje kwiyambaza igihano cy'urupfu ku bwinshi, harimo no kugerageza ikigihano ku bantu bafatiwe bareba cyangwa basaba kureba filime n'amashusho yo mu mahanga, cyane cyane ngo mu bihugu n'ubundi byo mu muryango wa Loni. Raporo y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko Koreya ya Ruguru ikomeje gukandamiza abaturage bayo mu buryo bukomeye, ibahatira gukora imirimo y'agahato ndetse ikanabambura uburenganzira bwabo bw'ibanze. Ibi bikorwa by'ubutegetsi bw'igitugu bimaze imyaka myinshi ndetse bikomeje kwiyongera uko imyaka ishira. Mu bushakashatsi bushingiye ku biganiro birenga 300 byakozwe ku bantu bakunze Koreya ya Ruguru mu myaka 10 ishize, ONU yasanze guhera 2015 harashyizweho amategeko 6 mashya yemera ko igihano cy'urupfu gishobora gushyirwa mu bikorwa. Muri ayo mategeko harimo nirihana umuntu wese ufashwa areba cyangwa asakaza ibihangano by'amahanga birimo na filime. Abahunze icyo gihugu bavuze ko kuva 2020 habayeho kwiyongera ku bwicanyi bwa rubanda, aho bamwe bicishwa amasasu mu ruhame kugira ngo babere abandi isomo cyangwa se akabarore. Umwe mu bahunze witwa Kang Hyori wahunze muri 2023 yabwiye BBC ko inshuti ze 3 zishwe nyuma yo gufatanwa ibihano
gufatanwa ibihangano byo muri Koreya y'Epfo. Yavuze ko yitabiriye urubanza rw'inshuti ye y'imyaka 23 yakatiwe urwo gupfa nk'uko byakorerwaga n'abacuruza ibiyobyabwenge. Ati ibi ngibi iki gihano cyo gupfa n'ubundi ngo cyari icy'abanyabyaha b'ibyaha bikomeye cyane cyane abangaba bakoresha ibiyobyabwenge, ariko byararenze ahubwo banagishyira no ku bantu ngo bagerageza kureba no gusakaza amashusho cyane ngo ya filime z'ibi bihugu bigaragara mu muryango wa Loni, babyita ngo ni ibihugu byo mu mahanga. Raporo ya ONU yerekana ko uwo Kim Jong-un yafataga ubwo Kim Jong-un yafataga ubutegetsi muri 2011, abaturage bari bizeye impinduka nziza kuko yari yasezeranyije ko ubuzima buzoroha. Kim Jong-un yari yasezeranyije abaturage ko azazamura ubukungu bw'igihugu ndetse akanarinda umutekano wacyo binyuze mu guteza imbere gahunda y'intwaro za kirimbuzi. Ariko kuva 2019 yanze ibiganiro by'ibihugu by'uburengerazuba na Amerika, ahitamo gushimangira gahunda y'intwaro. Raporo igaragaza ko ubuzima bw'abaturage bwakomeje gusubira inyuma ndetse n'uburenganzira bwa muntu burushaho guhungabanywa. Abenshi mu bahunze bavuze ko batabasha kubona ibyo kurya bihagije, ko amafunguro 3 ku munsi yabaye inzozi z'umuturage usanzwe. Mu gihe cya COVID-19 ngo inzara yarushijeho kwiyongera mu buryo abantu benshi bapfire mu gihugu bazize kubura ibyo kurya. Byongeye kandi leta yagiye ikandamiza amasoko atemewe aho abaturage bacururiza kugira ngo babone amaramuko, bituma ubuzima burushaho kuba bubi cyane. Yanakabije ubugenzuzi ku mipaka cyane uhana imbibi n'Ubushinwa, itegeka ko abasirikare barasa umuntu wese ugeze ku mupaka ushaka guhunga. Umwe mu bahunze yavuze ko ibi bikorwa bya leta bigamije guhuma amaso n'amatwi abaturage kugira ngo batagira ijwi ryerekana ko batishimiye ubuyobozi. Volker Turk, komiseri mukuru wa ONU ushinzwe uburenganzira bwa muntu, yavuze ko mu gihe ibi bikomeje ngo abaturage ba Koreya ya ruguru bazakomeza guhozwa ku ngoyi, bagahora mu bwoba, bakandamizwa birenze urugero. Raporo isoza igira iti mu myaka 10 ishize leta ya Koreya ya ruguru yihariye ububasha bwose ku baturage bayo ku buryo batagifite uburenganzira bwo kwihitiramo iby'ubukungu, imibereho cyangwa politike, iterambere cyangwa n'ikoranabuhanga ry'ubugenzuzi ryatumye ibi bishobora kurushaho. Ngayo amakuru nabagezagaho. Ngo ariko igihugu n'ubundi cya Koreya ya ruguru, igihugu kiyobowe na Kim Jong-un, ngo iki ngiki n'ubundi gikomeje gukandamizwa cyane kandi gisumbirijwe n'ubutegetsi cyane n'uyu muperezida wacyo, aho noneho ngo aho bigeze ngo kiri kwica buri muturage wese ugaragaje yuko yifuza kureba filime cyangwa se amashusho yo mu bihugu by'amahanga, by'umwihariko ngo ibi bihugu ngo n'ubundi ngo biri mu muryango wa ONU. Ubwo ni ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ku rundi ruhande reka mbibutse yuko Kabuga bivugwa yuko ngo gufungurwa kwe ngo biri kure nk'ukwezi. Ibi ngibi byatewe n'uko ngo nta gihugu na kimwe ngo cyo mu mahanga cyangwa se cyo mu Burayi ngo cyagaragaje yuko cyifuza kumwakira nyuma yuko iburanishwa ryiwe cyangwa se urukiko rwiwe rusubitswe bitewe n'uko yari arwaye.
nyamara ibihugu byose biramwanga, aho umuhungu we Donatien Kabuga yifuje yuko uyu papa we yakwerekezwa mu Bufaransa, ngo dore ko ariho ngo yari amaze imyaka myinshi yihisha ubutabera bw'u Rwanda, ngo akaba ariho yakwerekezwa ngo kuko ngo ariho hari abana be bashobora kumwitaho. Nyamara igihugu cy'Ubufaransa n'ibindi bihugu byinshi byo mu Burayi byanzuye yuko bidashobora kwakira uyu mugabo Kabuga, ngo usibye igihugu cy'u Rwanda cyavuze kiti none uyu nguyu n'ubundi kuko yahoze ari uwacu n'ubundi ngo ni n'umunyarwanda, ari ibishoboka yakwerekezwa mu Rwanda, ariko we ubwe n'abahungu biwe n'abunganizi biwe bavuga yuko uyu Kabuga atagomba kwerekezwa mu Rwanda, atagomba ngo kwerekera i Kigali. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka, nk'ibisanzwe yarimenya byose ica kuvumbuza isho. Njyewe ndi Ken Chris, reka nkwibutse wowe waba wibagiwe gukora subscribe ko wayikora, maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure hashoboka. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.